Runmawi TV clear tu te chibai ule silal Lalthanpuii kani a Chanchinthar lawngai thlang u ama sain chanchin langsar zualte Union Minister of State Dr. Jitendra Singh kan BJP Sarkar na state te chu an thang chakhle nia soin Mizoram po masona le mi pui ham thatna athlen theinan BJP Sarkar ngai ni in asoi Champhai nei zo tak Hnahsin kut chimtu mi noi khatle sing hi vel nia chutani a Hnahsin kut nei na huna sol nei tu te inshal na bel khom cheng noi zan hi vel nia chutani Prime Minister Narendra Modi and Tukin Khan Muzaffarpura rally thua soina a Mahagat Bandhan Congress le RJD te chu na takin na beya Bihar mi puiterin na zalova apu Thlipui Melissa anti chuan Jamaica le Aitea chhianara thlak tak athlena mi somni panga velin nuna an chan to tuna chanchin kim changzokin Union Minister of State Dr. Jitendra Singh kan BJP Sarkar na state te chu an thang chakhle nia soin BJP Sarkar lo na state ta chuan central masona scheme shang kalpui dana thoho na chale scheme kalpui dan enzui chat ani chin lawa wangin Mizoram ma po masona le mi pui ham chatna athlen theinan BJP Sarkar ngai ni in asoi Dr. Jitendra Singh chu nimin tlai khan aizol ron thlengin BJP Mizoram pisa a thuthar theder tu te akom ngala Dampa by election po BJP chuan an ngai thu tak hle ti soin nena changei an tuma wanga local ani thu asoya Rahman lok ang chuan naktu ka Dampa la silsuri khwatlo in wantlang in khom an bua sai tur thu asoi Union Minister of State Dr. Jitendra Singh chuan Dampa la BJP candidate atlingani chuan November ni sompali chang chuan BJP hian thu kan ve mai lauti in mu ang ati a Narendra Modi ka ishwai sarkar chuan masona konga tu state ma athiar sang launia soin central masona scheme ataka akal thei na turin state le central sarkar in kop that ero angai ni in asoi thung Dr. Jitendra Singh chuan BJP chu Christian dodal tu anni lo thu po soin Mizoram chau ni lo India ram hun shanga Christian BJP tamtak anum thu asoi bok Chief Minister Pulel do Oman Nimin Khan West Jainta Hills District Meghalaya a Dawki Land Port lo in hemhuna thokte akom Dawki Land Port hi India le Bangladesh ram insum don to na mun pui ani ba ka ram panhe mi pui te dan anga anin kalpo na mun ani thu sarkar thu chwa chuan atar langa Land Port chunga hian integrated checkpost cargo terminal warehouse building way bridge passenger terminal building canteen facility medical facility forex counter duty free shop le parking area te a oma Land Ports Authority of India nwaya din ni in kumsang ni somni pathum khan hon ani Dawki Land Port a hian Chief Minister Pulel do Oma hi Regional Administrator ni in Land Ports Authority of India Puti C Chakoba ka Chief Immigration Officer ICP Dawki Pupi S Tombing Additional Commissioner Customs Pulel Mingmoya Joint Commissioner Customs Pu Eric Silal Umpuyale BSF Hautu 10 an laudong song ani MZP Shwai tu ten in Khan Home Minister Puke Sabdanga chu apisa a mu in Mizoram Sarkar in inner line permit ILP dan asiam chatme ka rotna an neite an thlen MZP chuan ILP dan siam chatura Home Minister hena rotna an thlen chu hlom ruka chenin administrative efficiency traveler access digitalization enforcement penalty le sponsor mo phurna baka centralized online ILP portal siam tool anti thu antar langbok Aizola changa sai rangrel link thara entry point lian counter tamzok staff training chazok le deal tu tetan online help desk siam atul thu po MZP chuan an thlena online application manga system full digitalization Aadhaar link verification real time checking le permit diktak le diklo enfiana tur mobile apps manga siam ba ka dan bo chhate mipuin an report theina channel siam tura rotnate ILP mang diklo le validity top to nuwa lacham te shemna tur ba ka dan bo chha official te poisa choitirna dan le a sponsor tu te po limit siam Saka an mo phurna tur rotnate Home Minister hena hian an thlen bokani Home Minister chuan ILP dan an siam chatura rotna shang MZP shwai tu ten an thlen chu tha ati thu asoya MZP rotna chu ngai poimo ani tur thu soin MZP shwai tu thar te ne na income ho na hun chatak an nei thei awanga lom om ati thu asoi bok Health and Family Welfare Minister Pilal Rinpuin Mizoram damdo in shanga pharmacist mamona asang hle nia soin thingtlang lama PHC ate pharmacist post ruak atam hle ni in asoi Hethu hi vu ina Blessino Pharmacy Institute ahon na le
Blessino Nursing School 7 capping lamp lining and 4th graduation ceremony Hnahsin na soin Health Minister Pilal Rinpui chuan manlaya changa voin thlengin mishing tele natna anin do chho me kara pharmacy po khovel changkan dana zerin ma ason chho zelati a zirlai tele zirtir tu te chu hemi mila inherem zel turin afuyani Health Minister chuan India Adam doi khwakhir na dan man mek the Drug and Cosmetic Act 1940 le the Drug and Cosmetic Rules 1945 chuan state sarkar hena thune na sang tak ape ati a he dan hnuaya hian damdoi dor nei tur reng chuan pharmacist anei nge turani a heiba ka hian damdoi in shanga pharmacist poimo na asang hle ti soin thingtlang lama PHC ate chuan pharmacist post work atam hle ti soin pharmacist chu an poimo zwal zel don ti asoi ani Health Minister chuan sarkar chuan a thlona damlo enkolna Mizoram Universal Healthcare Scheme max akalpui chho mek kal zela mipui mamona awangin sarkar damdoin PHC le CHC te chu tun aya changkai zo ka mipuiten an man theina turin an thwam thamek zel ti soin nurse chu mipui chisel na konga an changkai mipuiten an thamwan pui hle ti Health Minister ani hnuwa ashithar zelati a apoi mona chuan mo phurna lian tak akeng tel ti shereng turin nurse zirlai ti le zir chhuate chu acha ani Blessino Nursing School hi kumsang ni sompakwa adin ni in batch tina zirlai somthum zelan oma kumina hian zirlai graduate har somni paruk zirlai thar somthum nurse zirlai umzat somriat pakwa le pharmacy zirlai somruk anomani Champhai nei zo tak Hnahsin kut chimtu mi noi khatle sing hi vel nia chuta ni a Hnahsin kut nei na hmuna stall nei tu te inshal na bilkhom cheng noi za hi vel nia chuta ni Hnahsin kut organizing committee in an soidanin kut tran ma September thatho pachangin Hnahsin hunlo tu khotwal mi le khwajin chanem tak an chan to a taxi 4-wheeler le 2-wheeler motorcycle na nei tu restaurant kut nei na mun pon lama kongsir le mani compound chunga thil zuarte Champhai bazar aizo le Champhai inkar konga hotel le restaurant te le nemnoi zuarte zo khothar le a chevela lir theile sumdong te inshal na zongjong phei chu chengnoi zatam tak ni in an soi he ku ta wanga Champhai hotel guest house le homestay te sum laklu belkhom po chengnoi za somli vel nia chuta ni a hengmun nei tu ten khwajin an thlenjat an soi belkhom chu Mizoram chungmi sanga le za Mizoram pon mi zariat le panga le India rampon mi somnga paruk an ni a hengle tam tak hi mani chungte thiante le tho puite hne na thleng an omni in kut organizing committee chuan an soibok Hnahsin kut wanga Champhai le a chevela sumche vel le lut chengwai bel chesom panga vel nia chhut ani khwajin ten Champhai le a chevela sum thanem tak an thawa khotwal mi ten azar an lo zo chu he kut an bua sai chan pakhat ani thu kut organizing committee chuan an soya hemi konga hian Hnahsin kut chu a hlotling thokhat nia an shia thu an soibok Champhai mi puite pok khwajin don son le mi khwal chunga thatchwa konga ma an son zel nia soin lomoman ti thu an soibok ani Champhai police in tun tha October athu boy pasarian jaklu to a mi som pariat man to in heroin kezili point paruk pathum pariat le lir thei LMV pani le 2-wheeler pakhat an man to bok Champhai District Narco Coordination Committee chutkhom voina neya he thu hi tarlan ani a Champhai District Excise and Narcotics in tun thla avek heroin kg khat point bial pariat methamphetamine kg som pani point pani pakhat le alprazolam gram somli pathum point panga an man to a NDPS Act 1985 noya mi pakwa man to in thu bai som an jaklu to a lir thei pani an man to bok Champhai District Narco Coordination Committee chutkhom hi an chairman Champhai Borsa Pu Mohammed Akip chuan kai shwain Police Excise and Narcotics le Assam Rifle Sen Ruihlo an manzat te report ani a Social Welfare Office in Ruihlo thatlo na inshirsiat na ata na intisang na an bosai te The Addiction Center an Chanphai te Education Office in Sikul Bula Meizal Zuk le zor atlem theina tura an malak na te an soibok Zirlai ten Meizal le e-cigarette an zuk lau na tura malak dan turte committee member te chuan an soi hawa Meizal zuk le zor phal lau chin Yellow Line Siam Belzel atul thu an soya Public Prosecutor lamin conviction rate asan theina tura malak atul thu an soi bokani chutkhom kai shwai tu Champhai Borsa Pu Mohammed Akip chuan nau pangle thalai ruihlo laka an film theina turin en court in chanvo poimo tak anei ti soin committee member te mani na thona thei top chwa turin ashila amuna ruihlo man chau ni lovin ruihlo laka film tura mi pui fuina le ruihlo din hunsia te po thilpoi mo tak ani vek thu asoibok MPCC President Pulel Thanzaran
Dampa bial by election a pujon le Lalthanpuii atlin chuan chang takin kumsang ni somni pariata Congress a sarkar le don ti nem nge na ani ang ati Congress Party shuai tu dang tenen voina marpara pukjing vengthar lenbuang nawa le silsuri te antlona he thu hi MPCC president chuan soya an sarkar le ani chuan NLUP changtungjok mangin Mizoram chung kotin huap zo policy an kalpui le do ni in asoi Dampa bial by election lo tura MNF candidate Dr. Lalthanpuii chungchang soin pulel thanzara chuan ani hi COVID-19 laia health minister ani a khati lai khan a department chan sum mandan an audit thut khan tunthengin Mizoram mi puiril ru a zona chan fia theilo ala siam reng ati a MNF le ZPM party te chuan an candidate te tlingturin an dulo nia soin campaign pu in an chuak peilova an kalchuna an candidate te mi in anui za theina turpoi an soisak ati bok pulel thanzara chuan Congress ni lo party dangan sarkar piangin Mizoram min mang an na le buaina le har satna atok chin nia soin MNF an lo langa Mizoram a buaya Congress kan sarkara Mizoram min remna le muana kan nei ati a MNF an sarkar le a mawa tama Congress kan sarkara Mizoram min nasatakin mason na kong azo a tuna Mizoram min ramrau tling kan nei zongjong hi kan nei bela Mizoram a tharau hlimna nasatakin athleng atibok MPCC president chuan hemi hnuwa MNF an sarkar chuan shipuya lenga ZPM anron langvele a Mizoram a nasatakin chhiat to na ruk twal tha damdoi tol inswam inrok ruangchar le chhiana sang athleng ati a Chanchinthar ten kan ramtia an soitur omhlek lovin kan pi le puten thisena an le Mizoram chu BJP kuta an shalti in MNF le ZPM chu Mizoram tan mangchhiani in soibok Dampa bial by election lo tura MNF candidate Dr. Lalthanpuii Dampa bial by election na ZPM party au hlale mi pui an ve thlem na ber Chief Minister special package cheng noi khatpek ti le hand holding policy chu mi pui tan in ngana tla ka ni lo ati Dr. Lalthanpuii chuan Chief Minister special package cheng noi khatpek le hand holding policy chu ZPM kumni don an sarkar to hnuwa Dampa bial silsuri a pakhat chau pek ani thu soin hemi atan hian sumpek tur sarkarin an nei lo ati bok MNF Senior Vice President ni bok Dr. Lalthanpuii chuan handholding scheme alone an aupui hi mi retheizok te dom kan na tur ni lovin rulle nge ngai poisa pung tam tak ne na leiba in siam na mai mai ani thei ati a mishing sing chuang in helon hi an dil to lain bank chuan mi zan hi vel chau lon an na pe thei ti in ZPM sarkarin a thlan chwa mi za sari chuang atangin mi za chuang zet chu bank sang in an lo hnol to ati bok Dr. Lalthanpuii chuan sarkar lai mekin kun na thok tu te ain kol dan le an lo cham chau mek dan kan hmuto a Dampa bial mun phia ching tu te chale room na kan sia a so thing ching tu te sum tur cheng vai bel chenga vel ti ching pen thu te kan she zui le a an la bat sak cheu bok ati a ZPM sarkara kun na thok tu te tan be sei tur thar aum lo ni in a soi bok ani Aizola khatla South Local Council in anei tu telova kholaya ui chuak le kholaya ui achin te perna tur sairo kher sem antum Khatla South Local Council chuan an veng chunga anei tu telova ui chuak le kholaya ui e chin ti re ani theina turin sairo kher sem antuma an veng huam chunga anei tu telova ui chuak le kholaya ui achin te chu veng mi puiten rei tak an lo ngai mo to ni in an soi anei tu telova kholaya ui chuak chin le kholaya ui achin ti bo ani theina tur atan hian Khatla South chuan Local Council malak na in adu apiangin an lak turin sairo kher an siamani Khatla South Local Council shwai tu te chuan uivul tu zinga an uivul te ngai sak thatak kholaya an shwai poa an zun le ek te thiar sak ngal zel an omlain mani uivul te ngai sak lem lo an zun le ek po ngai sak lem lo anom ni in an soya kholaya ui ek le zun hu tur omfo chuan veng chung ati chopin shisel na atan po ahim lo awangin an veng alo thiang hlim zok theina turin sairo kher chu sem an tumta ni in an soibok ani Dampa bial by election lo tura INC candidate pujon le Lalthanpuii by election lo tura Congress party chu zero atangin hero a pathianin ashwai kai ni in asoi Dampa bial chunga khoshang atlona he thu hi voin khan pujon Lalthanpuii le chuan asoya
kumsomli zet politics huanga ka to a kanena local wangwanga membership fee min pe hi kalashilauti in tuna ero chuan opposition kan ni chungin minron pana congress hi mizoram in amamozia anem ngetani ati pujon rotwang lian chuan khoya po office le bazara te lirthaya te congress sarkar ngak lelin min kauti in kumsang ni somni paria thi an ngak thei to lo ati a dampa bela chungin congress sarkar thar mel an lan tir don ni soin dampa bel mi puin zpm sarkar thil ti dan du lo na vote mangin an lan tir don ni in asoi mpcc vice president ni bok pujon rotwang lian chuan ramshwaina chu chongkam thiama ani lo ni chu ni lo chu ni lo ani turani ti in kumsang ni somni pariata NLP changtung zo kan kalpui do na mizoram ahlimanga mipui thla amwang le ang atibok Dan Nova Sava exotic bird tolruk Mizoram man Aizol Sahwan Aizol Zoological Park ni kumsang ni somni pali February tha adalu pesquets parrot anti chu rubau ani ti tun tha October ni somni pakwa sang ni somni panga jing dariat lem ni somthum panga khan shat chwa ani a October ni somni paria sang ni somni panga tlai darli le October ni somni pakwa sang ni somni panga jing dar sari inkar vela bau ni asiatani Deputy Conservator of Forest Aizol Wildlife Division chuan hethil thleng chungchanga hian Sairang Police Station a FIR thelu to ani thu soin information changkai thei turnia sia dangte po khomin an thelu belzel ni in asoya Wildlife Crime Control Bureau WCCB Kolkata posia tirngal anni thule anni pu in thei top cho ama an lak ngal thu asoi hethil thenga hian thoktu te innam noi ompal thei ani awangin department chunga po anin chui zui mek ni in department how tu te chuan an soya hetiang thil hi Aizol Sahwana a thlen top na ani ngei theina turin thei top an chwa mek ni in an soi Dan Nova Savatol ruk Aizol Sahwana da lai bauta chungchanga hian mi puite po mitle beng lo len turin department how tu te chuan an nge na poi khoi tu man chwa an ni theina tura pui thei tu hne na danin aphal angin lo man cheng sing hi pek an ni tur thu an soibok ani ZPM Chalai in Mizoram Legislative Assembly member ten lungrol taka an pomto Forest Conservation Amendment Act sang ni somni pathum du lo na lantira MNF in total band an hwai ho chu poi an ti thu an soi thu chwa siamin ZPM Chalai chuan MNF party hian NDA a Lok Sabha MP pusila ro sangale Rajya Sabha MP puke Vanlalve na ten sang ni somni pathuma Forest Conservation Amendment Bill an lo pass pui tole Mizoram Legislative Assembly MNF party legislator member somten lungrol taka resolution an lo adopt pui to total band mga anin rin tok lo na an tilang hian MNF party chunga legislators le an party shwai tu te anin lungrol lo sia atilang chiang le an ti a MNF yan an MP le MLA telaka no confidence motion total band mangin an move kan ngaya ni antibok ZPM Chalai chuan MNF party hian total band an hwai hota khi Forest Conservation Amendment Act sang ni somni pathum du lo na lantir na angin puangzar ma se an tumber ero dampa bial by election clear chunga Mizoram mi puite mitmu a an party lan sarduna ani ti achiang hle an ti a media kan lo mu angin MNF president Puzoram thanga an kumna a total band hi abik takin dampa biala phei chuan hei thil poi mo tak awring tak tur ani kan ring tia asoi hian anem ngethle ani anti total band chungchang chu kumsang kha zakwa somkwa pariat khan Supreme Court of India in alo khap to ti ZPM Chalai chuan an soya band awang hian mi tu po in midang anor lui thei lowang ti in thotluk na po an siama ti lui na tello mani du thlan na alung oilo na lantir na chau aphalani antibok Zorampon Chanchin lo ngai thlak chunzomang u Prime Minister Narendra Modi an tukin kha Muzaffarpura rally a thu asoina a Mahagat Bandhan Congress le RJD te chu na takina beya Bihar mi puite rin na zalova apu State Assembly in Lalthanpuii nei tur chu kar khatcha a to awangin chat puja nena inzom twal chung sa khongai dan asoi chhuaka ifa pange in chati maya ro puina chu chuan takin khovel hne na ahlan mek lain Congress le RJD shwai tu te chuan za lo na an lan tirani ati engtin nge vo zong mai tur hian chati maya hi mi in engatan ma ati lo theyang Bihar hian hetiang soichhian hi apum do nemni he chong hei na thiang lim mang tu kanu le una nu te hian hetiang chongkam hi an tuar do nemni an thu swe chang hian kan namzia rang an ngai saklo zia alang chiang hle a RJD le Congress tan chuan chati maya ta na impact na hi performance mai ani lo ni in alang ti in Prime Minister chuan asoi chat festival tan UNESCO heritage technique kan tumani atibok
nimin October ni somni pakwa khan Union Home Minister Amit Shah chuan India Changral Pol chu soi selin Rashtriya Janata Dal RJD Shwaitu Lalu Prasad chu afapa Tejashwi Yadav chu Bihar Chief Minister atana siam tum ni in apua Congress President Sonia Gandhi chuan afapa Rahul Gandhi chu Prime Minister atana siam atum ni in soiboka suti Ralin Heng napani hi arwak lauti in atar lang bok heti megla hian chu mi chhana atan RJD Shwaitu Tejashwi Yadav chuan India Alliance Manifesto amani khatati chhuato chu ahum himani document hian alliance thutiam le thutluk na siamte antirti asoi war hle a inthana mahagat bandan chu nena changin achhuak ani chuan thutiam zongjong chu ti hlotlin vek ani tur thu asoi PhD Chamber of Commerce and Industry PhD CCI chuan marchak bial vong turin entrepreneur chaktak le shwai tu mathlir nei tak Mr. A to V chophi chu arwat PhD Chamber of Commerce and Industry chuan marchak bial chairatan Mr. A to V chophi chu arwata entrepreneur chaktak le shwai tu mathlir nei tak Mr. Chophi hian marchak le India Rampuma Power Construction le Agriculture telin sector shanga ton sha zau tak ane ani Mr. Chophi hi all-in-one director le founder ania enterprise shang ahwama infrastructure development renewable energy le agri-business te ahwamani akai shwaina hian economic lama maso na ngetak athen baka hebiala thona turkong asiam sakani PhD CCI Northeast Region Chair ni angin Mr. Chophi hian marchak biala chamber omna le athen theina ti chakatuma twalchung industry entrepreneur le rampum hwa baka international stakeholder te thoho na nasajok siam atumani Northeast pumami zongjong hwap zaw maso na awom theina industrial connectivity ti pun policy advocacy te chu ngai poimo ber atumani India Rama Industry Lian Ber Pol PhD Chamber of Commerce and Industry chuan sector shanga sumdo na ti mason le mason na ngetak nei theina konga mun poimo tak achang chunzom zela Mr. Chophi rat ani hi marchak biala chamber enroll na le ngong anei te ti pun na konga mason na poimo takani kumsang kha zakwa le panga adin PhD Chamber of Commerce and Industry hi Proactive National Apex Chamber ani a grassroots level na thokin India Rama Economic Development ti mason turin industry trade le entrepreneurship ti mason konga mason na satak athokani tunaya Caribbean Chanchinthar Thlepui chakber jingami Thlepui Melissa anti chuan Jamaica le Aitea chhianara phak takathlena mi somni panga velin nunan chan to Category 5 Thlepui angin Jamaica anuai nuwa Melissa hian chhianan satak athena Aitea chuan Thlepui tle wanga tuiliana wangin mi somni an thito a thizinga hian nau pangso mantel Jamaica chu chhianan satak thenga wang hian abuai hle a tuilian na satak leimin le in le lo chan report omto zongjong chu 80% le 90% in karvel ne chutani Prime Minister Anggu ne chuan thil omdan chu chhiana top khok ti in asoya mipui tam tak chu eng nei lovin an tang khanga inchunga te inhum himna an zong ani damdoin police station le building poimo dangte chu na satakina chhia a twal chung thunei tu te chuan bolho paile service siam that konga har sana lian tak tak an toka ti fai na hi thatam tak alangai don ani hatibok King Charles po in Thlepui chu hetiang thilra phlak tak thlen tu borak in thauna chinfel angai thu shiat non tirna hlau om tak ani thu asoya Jamaica ahong anei nuwa Melissa chuan marlam apan sunzoma Cuba chu darkar khata mel za sompanga chakin anuai le a Cuba President Miguel Diaz-Canel chuan Thlepui tle anai to awangin mipuida chu film khureng turin awau khana heminu hian Bahamas lam apana thunei tu te chuan Thlepui tle le tuiliana thlen thei dan tur shiat tirna an pe ani Aitea chuan tuilian le leimin hian khotlang lambial ati chena sa hle a mi sangtam tak chu in hum him na hmuna an omtir ani Thlepui hian agriculture lama chhiana na satak athlen bok US chuan chhiadrup na thlen laia chomdol na pek atiama chhiana thlengte endik tur le chhiana thlen na hmunte chanpui turin ti matir ani Melissa hian Bermuda le Canada lam apan chunzom zela Thlepui hi extratropical cyclone na ain thla ka wangin thunei tu te chuan har sanna dang ma chon turin anim bua sai me kani Thlepui ngong anei zawzel hian bora in thla dang lam na ma chon le chhiadrup na laka imbua sai na ti changtlun apoi mo zwalzia atilang chiang hle ani Indo-Pacific Regional Dialogue IPRD sangni somni panga voi sarina neya hian diplomat le tuipui lama mithiam te chuan Indian Ocean pumpui le achevela ven himna lama har sanna lian zel dona atana tuipui infrastructure le inchian chatna konga thoho na thuk jok siam chungchang an soi
German Ambassador Dr. Philip Eckermann chuan India in lungsipai hmun mason na chaktak chu ram panhi te thoho na lungphum ani thu asoi dialogue ah hian India in Western le Eastern Indian Ocean dynamics chu sub-regional framework manga inzom khom na tura achanvo chungchang soi ani BIMSTEC Secretary General Ambassador Indra Mani Pandey chuan hepol hi inzom na poimo taka ngai ani Indo-Pacific thoho na hi ground level a kan siam du tak huna chuan regional le sub-regional organization kaltlangin a thlengdon ani chuwangin Indo-Pacific khopui lai hola BIMSTEC hian asir khata Indian Ocean Rim Association Indian Ocean Commission le pol dang chen khat kan neya khothlang lama chuan Asian Pacific Islands Forum le pol dang ingimozat kan neya Mekong Ganga Cooperation Framework ang chi te hi kan nei bok ati India Rama National Maritime Foundation le Indian Navy te buasai IPRD hian ramsom ni chuang akau khoma piracy danlawa sanghaman le geopolitical tension te sutkian na mangani speaker te chuan joint exercise technology sharing le inclusive forum BIMSTEC angchi te chu thoho na nge tak siam turin an ngai poimo hle ani khati zong kha Chanchinthar kan puan theite ani